Sashi siang ipina subai pi baro shakanika channel kejungi bat hakanika video ngin page ikiniki post kibrang shalat thamaya po Meghalaya. Subscribe ikanika channel but turn on your notification bell ru khnamo pinum do iki videos kibing upload. Phila ban follow ru ya ka Instagram account kejungi. Ka Meghalaya Basin Management Agency kelapala ikanika apprenticeship training program ka bakateng prime mentau benai arajar pasal. Kelas di leni katarik ke bakado berpilaban submit iki application kadeo khandai tarik benai Disember arajar pasal. Kani ka post kalai hado san teli haki san teli ki blocks haka khasi jantia bat karo region. Kani ka program kadai ka ba ndru benai bat ka age limit leni ka kerta ka beredo kadai ka prasnam. Ka salary leni ka tulap kandai khatsan hajar haka shi benai bap nyoru ya ka travelling allowance leni ka DNS allowance baka educational qualification kalong kumne. Ladi ban pendap ya ka graduation dan ka post graduation hakan nuka stream. Piran kam minimum 6 working experience haki kam community, piran kam experience haka data management, baru pidi ban namot pendan kam ki Microsoft Office tools, kum haka Microsoft Word, Excel, PowerPoint bat kiwe. Piran kam experience tu ban organize bat ban conduct iki workshops bat ki training sessions. Ki candidates ki belong eligible bagi buku ban apply ya ka apprenticeship training program pihapan apply online. Link kanika Google Form link bagi kanika link ngala po description jo kanika video. Pihaban upload iki essential documents ki jungpi kum ka resume bat ki certificates na kanika link. Pihap thoru ya ka cover letter hakaba phi batai ya ka interest bat ya jingkwa jungpi ban apply ya kanika apprenticeship training program. Ka official notification lene ka official advertisement ka apply hi da ka MBMA ngala po description jo kanika video di pilaban download ya ka.